Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi yaphela-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akuphezi imali kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke emnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphuthile lezi ndaba ongawenza njengamanje ukuthi-ke ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke lana-ke ngilethele-ke ividiyo-ke kababa-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke upresident womkhonto wesizwe-ke laphana-ke addressa-ke abantu-ke emva kokuba-ke aphume-ke laphana-ke ecaleni-ke njengoba sonke sazi kade-ke esecaleni-ke namhlanje-ke abehamba khona-ke noFloyd Shivambu-ke namanye-ke amalunga-ke MK-ke ube sephuma-ke addressa-ke abantu. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke wezwa ngami kuphela into enza nje udlala-ke ividiyo yakhe-ke ubaba uJacob Zuma-ke laphana-ke umuzwe uthini-ke. Mina sengicela phansi sizwile-ke le video leyo, ngena kuma-comment section-ke ufike ushiye uvo lwakho-ke ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezana ibhathini nje usubscribe nje, akubiza imali kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje solo sikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Siyabonga. Sanibonani. Niyaphila. Hayi siyanibona. Niyabonakala. Ngathi umkhonto impela kuphelele. Waza mkhonto, kwaza. Waza mkhonto, kwaza. Siyabonga. Angibonge nobhala uphethe uhlelo. Ngibonge ithuba lokuthi ke ngibingelela ama-comrade kade sagcinana. Yebo, siyajabula ukunibona. Ngifuna ukuthi ngibingelele i-leadership yomkhonto wesizwe. Njengoba senizwile-ke into esizele la namhlanje, besize enkantolo ukuthi lela cala kuyilona elikhulu kunamanye lelo kuthiwe ngangizingela ngithatha izikhali, ngangingekho nokubabikho, ngangiseye-emisila ngenkathi bekhuluma lezo zinto, kodwa kuthiwa hawu yimi lo engenza lokhu, ngenza lokhuya, ngenza lokhuya, into engekho. Kodwa-ke inkulumo edle ngamandla namhlanje njengoba lihlehlisiwe icala, lihlehliselwe unyaka ozayo. Kodwa-ke abameli bethu bathe alikwazi ukuqhubeka lelo cala ngoba kunomshushisi oshushisa leli cala, owenza ubugebengu, wangaqhuba ngendlela efanele. Safaka icala ukuthi wayephula umthetho, bekubangwa lokho